Ja sam se molio Boga da vi preživite. Evo, večeras smo se svi ovdje okupili iz 3 razloga, znači nije samo jedan razlog. Najveći razlog je evo što su nam ovi dragi gosti došli iz Slavonije, radi jednog posebnog događaja koji se je zbio ove godine. Drugi je Martinje, hoćemo proslaviti Martinje. I treći je razlog, naš mladi Gazda ima danas rođendan. A molim jedan aplauz za njega. Evo, draga gospodo, posebno mi je drago kad vas mogu u ime obitelji Bosa pozdraviti ovdje u Gornjem Jesenju. To govorim iz poštovanja prema ovim gospodu koji je došli, gospodin Daniel Marušić, jel da? Da. Nisam pogriješio. Sa gospođom, naša prijateljica je u vodi je doživio mali zastoj srce i tako dalje i gospodin Daniel je uspio sa kolegicom Slovenkom, navodno nekom, uspio je našega Ivača održati naše vode. Mi bez Ivača napravili. Dobra duša Gornjeg Jesenja, uvijek je spreman na šalo, uvijek je spreman sa nekim podijeliti dobro i zlo. Ispričat ću jednu anegdotu, kada je naš Ivač išao s radne akcije i imali je kazetofon s sobom, unutra stavili je u jednu torbu. Još uvijek mi nije si verno torbu, ne? I kak je kazetofon se ispraznil, on je samo šumel. Budući da je on došao do Zaboka, u Zaboku je presjedao, trebali ići prema Krapini, a torba je prešla prema Berekovčine. I sad u Berekovčini neko, kam čuje neke šumi? Prema Budinkine. I ljudi prijave, atomska bomba je unutra u vlaku. Dojde policija, dojde sve zaustavi u vlak. A kad evo ti Ivača iza njih veli, to je samo moj gramofon. Rijetki su ljudi koji bi u tim trenucima to napravili, kaj ste vi napravili. Pa vam evo obitelj Bosak vam poklanja jednu sliku. Kao znak zahvale za sve ono svako dobro. Kad se mi danas ovdje veselimo, družimo i kad smo tu. Pa evo Dragica i Hruščov, ja vas molim da vi uručite gospodinu Danielu ovu sliku. Evo, izvolite. Slika prikazuje Isusa Krista na njegovim zadnjim mukama. I naš Ivač je bio u zadnjim mukama, ali zahvaljujući vama, evo, danas je zajedno s nama. Ovako, vi se nalazite u jednoj općini koja se zove Gornje Jesenje. Budući da smo mi od davnina poznati po druželjubivosti, po kulturnom uzdizanju i tako dalje, mi vam imamo i svoju monografiju. Znači, naša općina je osnovana 1996. godine, zahvaljujući trudu, muci i jadu ljudi u ono vrijeme koji su bili u općini, jer su nas samo šteli porinuti prema Krapini, a mi se nismo dali, jer smo znali da bomo više napravili v Jesenju nego da smo u općini Krapina. Evo tu vam je jedna monografija, unutra piše u sjećanje na druženje povodom Martinja 2021. godine, te jedan sretan završetak spašavanja iz mora Pašman 2021. godine, zahvalna obitelj Bosak za gospodina Daniela Marušića. Evo pa vam predajem ovu jednu monografiju. Malo pročitajte, vidjet ćete koliko je ovaj kraj bogat stvarno i kulturno i povijesno, a plus toga Zagorci su olimpijanci, to je tako da nemamo se s toga prijatelja. Evo, naša udruga vinogradara, podrumara i prijatelja dobroga vina također je izdala jednu monografiju svoju sa svim podacima unutra, između ostaloga vidjeli budete njega kod njegove klijeti kako podižemo Klopotec tam 96. ili 7. godine.
Pa evo poklanjam i ovu knjigu, kad budete imali vremena, malo se to prolistite pa vidite gdje ste došli. A ovo vam je jedno izvorno, 3 put pečena jesenska rakija. Onda morate se nekaj malo slobodnog vremena, sesti si i onda sliti to je rehudo. Ili ljuto, kako god hoćete. To ćemo pobiti. Ili kad smo svi zajedno Boga molili da udahnete, ja sam znao samo da ste brko. Nisam znao da ste brko. Hvala vam na svemu, ali moram odmah reći, ja nisam bio sam. Ja sam ganut i Bogu zahvaljen na sve ovome, ali tu je prije svega supruga koja se vratila, koja je vidjela to. Tu su svi ti ljudi, ta djeca okolo, više i ne znam ko je bio tamo. Jedna žena koja je isto vas nosila, ne znam joj njime, puno Slovenaca. Jedan od tu je bio Mario, ili kako se zove? Jarnjak. To je bio on. Da. To su bili moji prijatelji, evo. Igor je policajac na granici, tamo istočnoj, svaki dan je tu njegova supruga, moja supruga, oni su tražili liječnika. I uvijek nećete vjerovati, vi ste naišli na veterinara. I onda jedna žena iz Aljmaša, koji su sasvim slučajno, samo taj dan sišli dolje i ona je vidjela, zovite 112, zovite 112. Onda sam iskreno nismo uopće znali i onda sam počeo trčati jer sam mislio da je neko od djece, čuo sam vas. Onda sam vikao mom prijatelju Igoru da skoči u more, da trčimo i vi trčite, ali to je plitko, to je iznad koljena voda, ali nikako ne možete stići. Ne možete stići, poslije sanjate kako ne možete stići negdje. To vas i proganja. Mi smo svašta, znate, tamo doživljavali. I onda dođete i evo, zahvaljujući supruge, vi ste Ivek već bili izvan vode. I onda jedna gospođa je bila, držala vas desnu zadnju nogu i ja sam rekao, evo, da ću ja preuzeti i čak sam u jednom trenutku ja pipao po tu vratu, gospođe vikali, jel diše, a kako ćete reći da ne diše? Onda sam ja, kad nisam niš pipao na vratu, pipao na ruku, ali s krive strane, jer mi se sve bilo okrenulo, onda je neka gospođa, mlada Slovenka, izvadila jezik iz usta, a starija gospođa je rekla da je medicinska sestra, je pipala i vikala da nema pulsa. I sam okrenuo i stavio sam ruke, znao sam gdje treba stisnuti, ali nikad u životu to nisam radio. I onda ona meni nešto govorila, ja ništa nisam razumio. I onda ona, ja sam rekao, ne razumijem vas. Onda je rekla, ovako stavila me svoje ruke ko blagoslov, ne znam nije, i samo je ovako pokazala jako. Samo sam uspio reći, Bože pomozi, i taj osjećaj puckanja kosti, i to nikad neću zaboraviti. Znao sam da je pucalo sve to, ali tad, znate, bitno je da srce radi. Jedino što sam vidio je Iveka i boju lica i sve, samo sam mislio, Bože preživi, Bože udahni, Bože preživi, Bože udahni. I valjda je Bog to dao, nas je Bog spojio. Vas, drage ljude, eto, ovdje, meni je ovdje čast, ja sam sam bio jedan od, ništa ja nisam posebno bio, samo jedan od. Ne znam šta bi vam ja rekao. Znate? I onda ja sam hoću dići i ništa. One su mene, ruke su mi vezali za krevet. A u stvari bio sam kucao po prozoru. I sad nisu reagirale i onda sam počeo sa nogomatom.
tuči po prozoru. Ali hoćete da mi noge zvežemo? Nego samo zvežite, onda sam sve to digel i porupa sam, sve sam to odnesao vam. Evo, drago nam je kad ste zajedno s nama ovdje večeras. Ali da vam kažem, kad smo čuli da je Ivek preživio, imali smo neke pivo iz Nizozemske, mi smo te noći bili pijani, samo da znate. Ribu smo spržili, ona je bila crna, nije se mogla jesti. A meso smo dobro ispekli i eto, tako se završilo. Dobro večer svima! Samo mi ne plaći, sreću bi sve moglo i tebi. Sreća ti je, prolazio iz duše ljubi. Ja te volim, a imati ti te.
iz duše me ljubi, ja te volim, daj mati dite, još se sviđa moj lički, što mi ljubi, ča. Evo sine mi kulići, koje kane, pasmina i braća, veterani, korak gruba, kapja vina, crno stoji, rekni kući, bude spina, a Hrvatsku sine voli. I sveže ti magati slavuji, svijaše ti moje maline, svaku stopu ove ste me ljubi, kada rasteš zbrojeni moj sine, svaku stopu ove ste me ljubi, kada rasteš zbrojeni moj sine, još se sviđa ovi riči, što mi uvijek priča, ča. Evo svine i kulići, koje kave, maslina i rača, veterani, korak gruba, kaplja vina, nek ti kući bude spina, a Hrvatsku sine voli. Nek ti kući bude spina, a Hrvatsku sine voli.